Kardom nili Biren Singh hi pini kat news a studio lo jungjung labang so ajai mekalong nili tum kaching waji phan isi ajai me thik ponlo lage jungjung alam the non ke wang ji election ahut komada party ko pi phansi ko son si kamathama labang so kaching waji sai phan nili tum dak aluhi johang kono lasi nili tum do BJP pen representative Hon Singh Terang, West Karbi Anglong BJP district committee members. Papen Lutulang, Ram Singh Ronghang, ASDC West Karbi Anglong in charge. Nilitum Olong Wang, West Karbi Anglong, Jua Congress, Amaipu Agustininghi, Kardom, Lapen, APHLC, non-head casing politics party along Asongja Angtong di alang li hello alang li spokesman lo APSLC lo lasipini nilitum labang solong kacing wai mati kacing ki jethan jungjung lam the nili kacing si nili karju panji lah lo dak ilitum long ruling party non Karbi Anglong cari bom Assam cari bom lapen ke India angkang pita cari bom ruling party BJP pen representative do dak alang lipasi ni liar juko terang saho nang litum BJP a party phan non adihu a kilig khut MP kilig khut kopi alam thepen ajoksi laphan BJP phan phut jok nangji kopi alam thepen ajok Lalo Kardom Kuduwi Arara Tumphang Nasi Nilitum Bharatiya Janata Party Ahin Pen Non Det Nitum Salai Bomlo Lasi Non Boy Nilitum Mahin Pen Kamatha Gela Pohelo Lasi Nilitum Slogan Mate Pulo Je Ako Ebar Modi Sarkar Pusi Nilitum Puponlo Athe Nilitum Non Narendra Modi Det Ka Salai Pon Penang Akime Bharot Angkang Lapan Angtam Angtana data pan pusitan me pangpen pen pirthea dangalong alangli India amana pengwan lo la pensi ako la det pensitan me litum det arara pan kasolai pon jitu kimi getheglong rata development apana sona son ammo ki pon e kaporhea son punon sikitio kadom pan punon asona son ki klem pon angkang dopik ai skim ke ni pun eta dopik masirara pan ki pon ke pajir pon dopik lasi labangso aphan pensi none boy setame puthot mudi sarkar phan bhut pinang ko lapen anso se development anso se pon thupo kusi ako nilituma hin pen rara phan tuning ripon lo nili puthot bang ji Congress a party phan nikan clip pho puchat kalisila pusuang pranta MP Biren Singh Tidolo nona phong stabi MP Biren Singh ti phan pahai nanglang kopi pialam te pas pahai nanglang to Kardom pinidak kat channel talk show along kado gawi Karbi Anglong arada phan nili West Karbi Anglong Youth Congress amai pu hoi penali tumphan Kardom chipilo Kardom lasi ilitum Biren Singh ti phan 15 years lalangli already continue alangli CMP cherailo Congress a government ahutta ba Congress alangli phan si MP paman lo lasi non puthot alangli phan si MP ke pia theba la pu helo je alangli ingut lucky pura puamen irdelo lasi puthot jonghe BJP campaign non jonghe chardang non sitame non ke wangji a election ke puthot la lucky pura se election hai popusi ning chethesi ilituma high command Rahul Gandhi ji alangli phansi puthot ako ticket pithulo ako 500 se ilitum Congress lo isi niti do je all is goal always lasi Biren Singh ti phansi puthot ake samnai pusida me alangli phansi ticket pithulo pipoji kathar intisam jai kathar a party kimila ko an makang dang nang ji kingdang de la puai phisita me alangli MP phan labang suang hoi kili kalong chipati dun lo
kopi alam thi pasi alam pan pahay lagi kapahay nang ji pulutang te la India update la so democratic update along is unique along le pubang ke la de only la northeast and tribal areas pula do la bange Karbi Anglong, NC Hills, Khasi Hills, Garo Hills, Tripura Tribal Areas District, and Kapo, Amizra Nazapo, Adak Lai District, Chakma District, Lasondo. As Lahai is unique. India a constitution pen plus 6 schedule pula so bang kang kai ke la tumopan latung ke aphai avemati. India a population pen bangbar dam nurutan de tribal are only point la imprim tok vom la be population. La sida tumpa in kai chenchi pulutan de latung ke rengre. Cingui hut pun latung dotek te, lasi laso alam mat hapen itu tunggu laso tribal laso politics bagaimana kok, artinya itu maka mereka tuar lagi, itu tung det laso politics patu te, protang te lagi tungke laso det ketung cerai itu, non lama pun 1951 ahut ada tribal itu ma population 94% tu, setan non dak 2019 anang depan makin non 44% abe. Julai hui tum demographic changes bang teglong la pososi alam pan pahay nang ji. Langsung nak sini lihat itu po ronghang asam ho ESDC kuliram terang ham alang lihat pernah ada minister dulu MLA dunter minister dulu pensirijan dulu ESDC non up dihu ahut alang lihat si MP tu dulu lasi kopi aja ini alang lihat pahay nang ESDC party pan pahay ni alam tegala hela ESDC ke Karbi Anglong pe NCS pan jasemet pet ke kemang ladagara tum jasmet inglong so tum paching turja fan apela da kenan sa son am sarkar pe so kelongya farman kachedan ya farman si jasmet ke ESDC kemang ta se geramta 1986 pe non anta ESDC pen kachesong ing timing kali puseta आज हाकासन के तुम पिछु dumlo ta si ang bongolom nil tum sarkar vedeblo seta nil tum non an suse ning chipan ing ding pen thok sarkar wang thulute Karbi Anglong ada farman afa nil tum ing ke kamatha laso kapachu na jipo panji kamata sini itu non phong bata ke harapan ESDC pan but pinangi punya coba Karbi Anglong arlo ESDC BJP Congress lapen ke akimi labang suasong APSLC kadu kawe a party sitame otonomas ter phan ke pulo ESDC ke ma sothok alang litum sitame otonomas ter pulo tumi hat kheroni long ke bang Sarbanana Sonowal sitame otonomas ter phan nangji otonomas ter na chingwai ko BJP sarkar wanglo te ko alam te tha nangli ko pilo ko rang sang la ke atumi Sarbanana Sonowal da kanje ke lage isi gudam pulote lage kangne kan mi sonalam pina ko ili tum chini lo BJP government ke non akimi party gali non la Narendra Modi non ke damtang non dobom pen pata ke thoma tans ke MP के चलाइलाम पार्टी की नाकला अब से आके चेंग हुट पेंता लासो ओतोरमास ते के हंगालाम थे पुथा के चिनी ने गली आते के कॉन्स्टिट्यूशन लो दो हरमु पिना 98 निकांता alang itu mama sih pulau komunisi pen di nonton dokumen tu lagi jomjung alam kali komunisi masih na lagi officially dokumen officially alam sih nangalu lo jadi artikel tu full ke not feasible busik artikel tu full tu memang hempret pine Karbi Anglong afan constitution lo doko kon to unde busik pulau seta aku lah tum sarkar weather ठीक है कांग्रेस के दो तो हुट के alam तुम को बागे aku ni tum sarkar bangun tu tum hempret pi artikel pulau tu pulau aku lah tum kudam tan 2014 ningamta aku hempre kalam nigele lo seta itu mo teklong Sarbanana Sonowal sarkar kan ni ben matsta la article tu puri aku thake mane la scrap nahi bo phansi la tum ke arti ke pidu la ke nili polam kali data documents du lada ke Government of India langsung Rajya Sabha long masih alangli tumke lagi announce alam lagi pi India de darah de plan masih lagi polam lagi nani meeting kan ini pen mana ala sarkar along pen kawai thangke kapre kormu lasi dilipuji lagi rar fansi ka coba alam contoh la penaltung teklongji je 2000 aningkan Assam government pen masih article 244 scrap nahi kusi already Government of India for recommendation pian AGPR ni sikipilo same Congress nita aku la support as RDP dulo la pen aku no Sarbanana Sonowal la sarkar hota aku la RDP thulo la si lage home ministry lo mata lage announce lo
Kasi hempri ki pia pu alam thege la daga kurchon si alam tum ga abadat na ko la ben data non la tum manifesto hini do ine ko mela isiber party manifesto hini kar beglong ba pekla manifesto bele ya la national party ha delhi ba kapekla alam bele la da ke delhi pe na pekla alam ke la alam the ko sudak la Labang solam klar terang so pilo pito. La maharo hangsoi puge la ke mane pulma pui ho la da BJP atum sarkar wanglote mane people sata chobai kusonsi chobai po isiala athe non India dalalong kachari atum alinge the tum kaninge ahormu jongsi mane chokji punote athe det ke latum si solai congress punon me BJP punon latum det ka solai alinge the tum jongsi nitum son PG pohormu jongsi regional party tum kaninge aprani li regional party rotam ta regional party nang rotang muni le sota hala sud ke ruling apalong si kantor tasi koson si hata det nang kachari atum dai tum kanton lok pawanglong le lason lok ka boycott lason lok pulote koson si kichun po lasi lage ningje nang po lapen ke claim je phansi non BJP government atum se tame lasi non tu ake hai tuleram rong hanga in pen pusita me non ile tum prime minister long alang lia ajir potum pen chepon pensi prime minister aphan lo pidam lo pipensi pulo je lage la no India lo ke do pen hormu pulote la banke nitum nang pine lage chingwaya nang claim nang pachuna nang kusina pudun lo la pen la so prang ke jitu karbenglong UPDS in pen jitu MOS aputha pusita me lage mane si cabinet long pass lo je karbenglong jitu MOS lo jitu an hormu ke implement pu lahai claimant matha ada hormu pina Kedam tang ningkan pho Delhi Dispur Difu Dimahasau la ke thomalong ta BJP si ruling lo labang so por ho labang so autonomous state aputha party hin pen ko an kaching bai tep lo ahok pe jong si Delhi Dispur Difu la chiraida pian bangke autonomous state labang so ki pini bangke khamkhia di ma be pino chak lo di be pino chingwai lo te chok seta labang so lamang ke election lang si aisu do chotiti kali lage election bibi bang pui la hayo mane are telana bao election ke do hut ningi chot por mu gali athe lage election na prang pen ta ninje bom bajok banon ACC tum puno congress tum puno lage karmelo isu putha ke lage muthe election hute ke tum polam cha seta lage election hule ningi chot por mu gali lage election na semutu ta ningi chot busonte la bangla belek lam seta kali le bangke lasi nomor mupa nang lipulo ngisango pulo je lake thom adim ta BJP si solai lo pipot pile de pusta lake isor mu dang dia se technically hata isi ke mupa ni lipulo ge hala dar jitu MOS aputha theda MOS homur ka pachu nei do lahai homupen aposi lake claim bom lo lasong deng pen apo batai dak rat pen seta medam lo laso ke claim je phansi lasi dam bom lo la penisor mu bang ka dake representative alam do ase ada pura pura lok sabha long lo pura dak MP alam to duji da thela ke kar benglong NC la representative purote hadak alangli kar benglong arara phan jitu keman mopen itum tu pori so putha kuna kapre putha konon lage hadak itum MP abang hadak ningje du nei seta me lasi non congress MP mopen ni sango pulo je lage mane all is gold lage politics long ke chok chiathe non pirthe mune ta chini je karmenglong MP lage mopen alang 15 বছর soselo alang 40 বছর si alang li MP man no seta me no voice lage mane hangta itheta karmenglong putha ninji buzi mane pirthe ta chini pen development putha piseta me jeta ke tangka ka chirui la solam ke pirthe amune tum dolo lage me kaita assembly long thelong lage rat si thelong je meeting ke dolote session ke dolote lage mege jangdu lasi lasona representative lo pulote lage labang so lam thi alali ba se klar dak labang so lam thi arjun por terang sangu labang so question ke rai se putha ningkam krip project kali labang so phrang si MP ke na ke mana jur ding piglo seta kar biolong format thanda lam gi dunde lapen all is gold labang so lam ke politics tong chok ti labang so lam klar pilo ko alam bai la pulo amu ha jong alang li BJP pen spokesperson terang sahuna ningje bangke la pohelo je article 244A alam si alang li ningje lo je
ilituma Sarwananda Sunowal banglo article 244 apu thak ningjelo sita milituma spokesperson SDC pe ningjelo je lage kachobaya mate kangne gahan mi pula bang ahok pe alangli apit alangli terang saho komen wala pohelo je that kachari ba India kachari ya leaders tumsi wang pensi article 240 apu thak ke pupura la bai pipo ko salang ningjelo la sinili si question ba la pohelo je dokmokalam chu BJP areli doa hot Rajnath Singh ke wang bang Rajnath Singh ta ingot BJP long isi non bang cabinet minister alangli halaso hot ilitum karbiang long wang dera pit BJP ya government wang we apna alangli ningje bang ke jongsi BJP government wang loblote ilitum nang lituma kema article 244A implementation bangke ilituma sarkar wang loblote immediately lake effect po busalang ni nije kang la son blote non BJP sarkar 5 years already they have been completed but even though ilitum nonanta article 244A aputak ani si bangda kaching wai thenglong ni article 244A puthak Congress ICT ko Congress tuma RD ko pilo Congress RD ba la pohelo je chuhet jong Lok Sabha long ta bill papas lo ilituma MP pensi cipaduk pensi alangli penangan move lo ako amu hejong BJP a spokesperson ningjelo je session long ta meki ba megjang ko ke alangli amu son sila sono sitame aharmu bangke alangli kopima Lok Sabha long kopima ninje alangli bangke lage arjulong lo aku kopima tiba bang alangli thak long aharmu bang Yelga musom nele ingti sama sing yop arju ko Congress ta pulo autonomous state apu thake Delhi long kache toydun lamgi dun lapen arleng hai ingti sang ho Biren Singh TMP amushon se la poson lo amushon se la poson lo langli kameki la kai amushon se poson ke lang kan BJP tum ta pulo autonomous state ke hal dak leader tum si PG leader tum along si tum chingkini che thanai Seta BJP government ta Delhi Dispur Difu la cherailo Congress government ta Delhi Dispur Difu cherailo peranan kan damlo seta non am ta la bang sutan mas state bang na hok ta kaching wai liu idan nang lipino puji nili puji bang lalo karbiang long pen a leadership atu non ke thek long tang ana bang ke article 244A na so puthak bang ke isi aninga klong pen mate strong commitment mang abi tuliram rong hang non CM do bomalang ni dani je lo article 244A puthak jong si a hoga ha kenang ji putang te nili ar ku na ji oji pusi sita me no anta pinia ni ata na son thek long le na la pen je mo het jong BJP spokesman pulo Delhi dampen Prime Minister long singki damo 244A ko thak pun Sarbananda Sonowal Chief Minister atu meaning ye lo hai sita har da ka singki dam lage si lage commitment kali lage singki damo just a formality ko hedi ka singki dam paklang la show fan non la election apang so fan chot athenali commitment strong commitment do bodang te so ka singki bang di hala angdeng doning a series doning non la person idom thailong le a series of talk thailong le ai si por dam po singki dam po insabri mo election apor dam te rang tu dam tu po singki dam po insambri la strong commitment to dak thang thek abi tamane rali puji mala autonomous state la bangsu a issue ke dak Congress punon mate BJP punon bhude pak long di pansi la bangsu issue en portrait punon la puima talang political agenda just for winning the election ko la son si en pon hai non jaise met pet BJP government bang de tum dak dispur la pente central government la pente la dak kami hun la bangke tum dak koyun ilo dak ra tum ke chini pe melo la ke dam tang ningkan phowang bong ta ko am si commitment ka sipi ma dum theklong lo la bangke CM tulira mong hang kaninje amai tin da ningje he 244A aku tang ningje sita la kaninje chot ke choi kali mati kaninje chot kali ke dem bang ang thek nangji asong thek bang theklong le dat nili puthot lang lang waktui nan lok sinili wang po kopi puja lang li alam club la sembalang li pulo je la ke pulo mapui ho ya pulo mapui ka jas ka singki dam cho isi politics afan pu la si la ke kali athela si pini kar binglong arat seta me ke ong dung people BJP fan ka support ke athe aprang SSA tin hood pen movement ke claim pon pen mane
halasud ICC ya kejapon tuntara coba dia sonsi mande lo aja kali dar tum doktor ong pibendang lo kapre kali dar tum son ke coba pon man lo lasenon det ka sola ke claim ki me laso ke claim ki me song long tunon pi wang lo lasi hempre ki PG a party long si pin do lo putra isi la bangsa ko de la ku isi question ma ke sang question ma li si pekar punangan manifesto jitu istahar la bangso istahar bangke state istahar isido central istahar isido hini ku people of the cop la pen hempre ka putha ka bangke isi along sido chot isi istahar lo make awidet la bangso putha ke na li pilo pudi lake isi bangke centrally do lake haulo la pendak isi dak karbing long aphan isi do lo lake tamane isi bangke dak pen kedo alam the bangke dak jitu Horen Singh be BJP सरकार along jitu alang lidak dam luplo ta hada kiklem dam ji alang phana pu apha je da main kar benglong isu hada alang lidak kar benglong isu 244 dolo la sela so putha Horen Singh be hada isi central athe ke dam tang Biren Singh inti la son claim click lasi non itun ke ongdung kar benglong arat alang phansi pini amana peng pilo candidate pilo lasi alang li athe ka chesong pin po pina ha bidalong claim pen kar benglong karbing long arara phan ke claim pen alang lo war da ground wang lo wang pen si alang li da so ke claim ji phan wang lo lasi non alang li phan candidate pilo lasi alang li da ke claim titu rat pen je karbing long ai su ke lahilo ponang li da claim nang po mu pen si ba main ai su ke lahilo karbing long ke lasi Horen Singh be phan laso article lo putha nang claim dam nang po phan si or mo alang phan da jitu karbing long phan ka samar dam ke lahilo di ile tom chathan mom senang dak kacing kini do alang li kaninggi lam the putha grong hang sang kopi ma puji kongres pen kopi ma puji la pen ke APSLC pen kopi ma puji la iltum chingwai posem same non in hutso por phan iletung dihina mo phan masop so por itum tonik sedang labang so phit itum puthot labang so alam thi bang ke continue chingki pothuji আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Uff, ini siksa kelapa nih lah so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya na cusir ham tamle ini su. Ini siksa kelapa nih lah so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari. Non alam tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la peso arlo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo ke chengsi sopin so la peso arlo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada hair straightening 40% off along hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off. Hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponikji. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin na humrig mo. Biuta mo phit ni tum puthot bang thulo lasi non nili biuta mo phit bang thudet pala phit nili rong hang sangu hasi ni dar jupu terang sangu kaningge la Horen Singh be phan ka che toy dun la bang kar biang long alam hi hal da ka paningge dun ji phan usi pulo la pen ile tum dak theglong ki BJP kopia Congress Ladakh election ay sulong ke wan
MP ladak kacing wai bali Prime Minister sikang wai Horen Singh be phan bhut ke jok nangji lake Prime Minister kang wai phan labang so kuthak nali ladak kopilo pudun po nili mopan ta mo si puji pulo terang sang ho kela hempre kela mopen karya putha ka nili lage nia klong pen sata kron te kela pen rata kropli le so bange the national party per ruling party la tum sinon hempre ke hangi bugete hempre malo pipo council dapen chaglong north east india plan chradera party constitution long dotang hormut jongsi pg pulte ruling party si pipo pulo the ruling party tum sinon hempre ke hangna lang pulte opposition congress ma pg mate sdc lo pipo lage chini kadura chini hora lam lage secondly puwa mangala hello ola indian constitution lo dota article 244a la sabu thake aka prek bila kimi ke pongalam kabila ke hadak ruling party atumjong si aning hang pulote lake house long either prime minister or home minister house long declare exju laka ka implement lo ku la so statement lagi pilo pulote article 244a lage ka implement lo मुझे पिया बोलो मने opposition ना को opposition तुम केला ruling party तुम claim claim पसी लासो का pressure का compulsion नहीं मती लासो farmer पसी पुलोतांग ते नो आदिहु लबांसो किल्ली का खुदबा BJP फन भूत पिनांग मी पुनांगली रारलोंग कोपी पिलाम थे पॉइंट कोपी अपोर से BJP अन भूत पिनांग नीली पुई का लाहेलो माने BJP के मोने बोले नेशनल पार्टी लापेन BJP तुम इंटरेस्ट के ला तुम हिंदू पॉलम से पे थे जसमेट पट के la hindu puga pe thia pharmacy kar banglong inglong asotum ka dogata ke ka kang plong pe chi tudun pulote lage da kar banglong itu basan ke suke thang nat mane ali ge gali kibir je to warsi itu man nangja porno la sini li puji je nonda ala manifesto lo masi ge do manifesto lo ta itu ge pulo mane civil mane uniform civil code polam da do laptop dagafi pulote det ke khede sibet nangi abada ke dola ke puta dothula pulote jongsi la det ka hon ta hindu teng mesi ha hon nai khede sibet nai jutang de sibet nai putre itum inglong asotum khe ka prek pu itum achi pudun karbi etum na nim rakhong jutang jubot pu customer lo pu jibu taksi itum juti kokpo laso teng pulote itum ga laso BJP fon thoke lage itum ka hijim sukinangi second manga kola la first dharma si manifesto lo tabdu la non moben hempre ki pialang ge bitu kok lo non mane Jammu Kashmir sanson special sosteta seta uthai ni uzang ki putu la so government pe citizenship amendment bilalam ta la so citizenship jong se amendment ude bulote la ka ladak north east ke ongdung 2.50 crore abang phusi bangladesh pen bang ji bulote la ke north east nasik dola प्राय के ट्राइबल एरिया बोते कार्बेंगलोंग लो दिमासाव कार्बेंगलोंग लो कामरूप संसोन मेट्रो सिटी के दोमदे इमती पुलोते तुमार खे फान ला ओवर से दो बजा पांको आंसो से पॉपुलेशन आंग बापो इतु मेनो होर दर पुई तुंगा खे मुसे दामा से बिल को लाइ बिल को के बाबू ठाको आना किसुम दुइजी आना किसु आके जॉय दुइजी कार्बी रात फान मते कार्बियांगलोंग दा आसाम अंकांग पिया फान काटो होवे के लबांसु के खाम खी बना जो North East ang bongsi intellectual group tum thurpa labang so por hot nangli ko pipuji dak ket jong se hok pet nak pachun da putan de karbia khai phan ko pini kana hok duji rong hang sang ko put ateng tong na hok jima na hok he ni de phase puche ya nang le mupen labang da pupo seta mupen hala jitu BJP pan bhut pinang ne kadmenglong ara tum bhut pinang ne pusia lang ni pudo ara tum bhut pinang ne pugo se pede to athe itu non development sih naik mati, itu non aja dapat sih klaim non otomas se dapat punon, asona fan punon itu kan development sih naik towa tangho, lang tangho, asona non rat kenai anak musik itu kenai, pulote itu non development akan klaim pon komas sarkar sih klaim pon naik, lama ini tung lang naik, athe non hempre apan punon kipiji lam cake nang pilo lah sih non mopen pulo je laso ang deng ching ti je phan laso Narendra Modi stamenang pulo laso election afilote mo bang thulote claim thunang lasin pura ko ebar Modi sarkar athe arai pang rupet pensi pulo ko ebar Modi sarkar la Indian lo ke democratic country lada ke ahokpet ke prime minister ke direct invite okle seta non la bang so dihu bang ke thekong lo je
dapat direct si prime minister kan waya son election ahot vote ke hang BJP atum vote ke hang Modi sarkar aku ebar Modi sarkar mana Modi sarkar next ke Modi si non si prime minister invite lo labang so aron ke ilitum theglong Amerika no direct prime minister kang waya mate president kang waya labang so understand ladak labang so pacho da MP le kang waya kali kopi kuri lage halage direct le kang waya kali ya thela party pen si kang waya non congress unta son lo Rahul Phansi ngwai lo Rahul Phansi ne hai lo pulote pipo pulo lage BJP dat ke lihat BJP tumsi lage party pen si kang waya hala democratic ke lage hola mu parliament na long latung party tumsi ma Phansi prime minister pi ma lage mu formality ada dampo la sebese ma taking people hala si democratic ini bang theda pen SMP si toipo SMP toipo la pensi ada pon formality salo la si lage kado party da claim unke pipoji kongres itu kali alali ke pubangnya la pohelo je aku ebar Modi sarkar aku alali kongres pan ke point mange kongres tum ta Rahul Gandhi ban si project pu sita me Rahul Gandhi sarkar jadi tum ini Modi sarkar mane kupilo nale tum buji tami ke jungjunga sarkar lo Modi ya sarkar der lo BJP ya sarkar kali ma la sili tum ke awak lo Rahul Gandhi pan si project lo jongsi kongres jongsi a majority bang lo pote ili tum a project ke prime minister pan ke Rahul Gandhi pan cita me alang itu ke direct non pensi project de lo Modi sarkar mane Narendra Modi si sarkar BJP sarkar aku ebar Modi sarkar namanya dak bange ratum cini nam ko lage je lage Hitler attack mane Modi kopi maning jai Amit Shah kopi maning jai lasoteng si rat suri nang ko same lason lo Assam long ta Hemanto kopi maning jai Ako Sonowal kopi maning jai la si sulipo same Karbi Anglong no tharasal lo tuliram kopi ma pui la sonteng pensi Karbi Anglong a BJP tumke suli nai non a period la si la bangke jungjunga sarkar si mandel non a period ke kali inti sama nili pui bang gelang itu non election long ke development amendment lang itu vote kerek long mate development asidak development pen security buhini ya hormudu security magana apa phang mate development lo ili tumma moni dong security gabe secure kalila bukan development bithang lo mona so to war selam to sita mela dak dora tum jong si lang tum secure kalila pulutang de so to war pie me to lang la ta solam he nona sidak kar biang long landam eno te ili tum a political scenario landam eno pulutang te ladaka ke dua hill track tum ke na hok ta thir thi badala penap pitong majine penap dik pitong majine khala subang thir thip kadina ili tum bethang adim nong ka chedo ang hoi non tulira mong hang samya bethang a constituency long alang li pini penap se hai joji sita penap dik ala alang li dak nona ting prudang te bethang din thip alam mage alang li bethang ma se secure kali an ke no ke development serar khana ka kroy la bang ke so development ke mo ani sikira dak do hill track tum khala so development ke ang hu chong ko nak di la theklong nak di khala so development ka ching thur an non dak stadium magi kema pitma la tawa masalah masih halaka break hong penang ke biya tum sila dak cerai ko kef non citizenship amendment bill 2016 non la so teng pen dak 2.5 crore ya Hindu Bangladeshi baji ko je non dak ninja lo ningji lo prodang te non dak kar biang long bati NC sa long ke a population ke dopik kalila bada long le ya ki jo dopik la khala marat long ri ko non dak salam do la so marat long ri ke pela penabdika khala 2.5 crore Hindu Bangladesh to dak bang prodang te alang itu mas la so reserve area ke pijet ko thek norlam do thema akaprek din la population ki biji ga din be non example hala uttor borbir long hadak non penangan population do dak bengori population dak hadak do hala ke komalo claim ke apang si claim lo hai sita non apuson thot si tum repeat po history ga repeat po non ke do thiblo hadak ni tum dak hill track tum hadak adi ma se dak klong ma se hala dak politics sai do dak patu du ngi hadak khai du ngi jola song si dak crossing sita non te dak krep tan do alang itu hill track on dak krep tan do asi non itu tunta langsung secure kali dia alang kita kreatif do nasi security si paprang nang serta non apodong sila gamlu pone Karbiang long non jong sila gamlu ponte BJP aja kong tanggu BJP aja kong tanggu asam mau jadi Karbiang long district kalau ke BJP yang cerai long kan di Mahasab jitu ST 3 constituency la Lok Sabha constituency bangke Kethom a district long la Kethom long ka BJP sing tanggu pulutan la bangsu aporhut ko poson sin ame tum keteng ko non just bet keteng do nang ji pulotang te ladake
regional party mate regionalism po hormu bang e peng be sidonang je podlo ne li apa ma si budalo e peng be sidonang je pola thema la so national politics mate hala bukan ASCS spokesman pulo la uniform civil code pola dak la so that is see along ke lam isi ki isi judang si pula so aputha ke banji pula so lam ke peng duneng le tum asli la regional party tum do an e peng be sidonang je polo seta non apor hul bang regional party tum cekak jam Tahu la so ngi po cekak jam labang ke si ning du lam lo laso cekak jam ko bang si tame non a hotel lang lo puno dang te regional party ke ilitum langdam lo ladak amuni ilitum a sentiment a emotions aning kamatha aning ke alam kamatha thek kachini dun un ke APHLC anbet athima APHLC laso party ke claim ke India a constitution la 6th schedule to the constitution of India long question market question mahala constituent assembly debates atu question pensla so constitution na kaselam ma la penada ka hill tribe atuman question si kangkai ma question si kirai ma hala short thing isin na ta sunje hala short thing si inglo kon kirai ma se bor I la sira atum chini nangji la da amunit la da ka inglo so la da ka ningang thin la pena kar I kamat hatheke APHLC long si ma hathek chonji rohang samo pipudi Ila regional kutha ke Kipuja lah hello, jaya hok lo, nona tu ke parti ki milang non headla, isi experience ta kenan sot, opposite ning te jaya langsung election api pusta putar mana lah regional party ani isi room dia pan, alang tu nama thade. Second alam ni lipu ila hello, hajar le puno, ili tum Indian kacaria system abang ke plek pikang jam, aron du boleh aron tu itum kelong ida kali, aron avi boleh tum kelong le dah kali. Hala ruling party atum pan itu compulsory itu inangi, langsung abang ke itu lah opposition ahin pensi lah bang pressure pi undo pulote kabe hormu ta long pop ji kedo hormu ta abe thida ji la som chile tu theklo mane ra kache songale kache songo opor la tante terang saho alam tu pulo citizenship amendment bill inti saho da paklang lo rongha saho da paklang lo la bangso ka siksa kalam the putha nang li pulo siksa se sa alam tu pulo siksa pikji lasi labang su kasik sakse detji nang li kopi pis ke thekam long Siksaksi lo athe lage ate prethe mane iltum India angkang alam pinak lage India angkang alam athe non bang det non sarkar iltum BJP sarkar ka solai atum tama thait pen si claim lo tase lage aku pulo da iltum sarbarno sonwal stami pulo chief minister Assam ba da turam lohang CM stami pulo lasi lage athe katubere chini lage si kunane isia khai phan kapa paino dagji kumane khai sobon paino dagji penya dharo ya kapre adhormo thong paino dagji po hormu kali lage katu kawe lang ed pensi labangke ke claimji pusi pulo seta 2014 labangso aningkana hot election ke do hot Narendra Modi Assam lo wanglo Amit Shah ta wanglo kadu ko leadership ta wanglo labangso ke wang hot ke BJP sarkar do si nang from long chit plotangte within 45 days angde angbong tali tu pula chiti lupsi Bangladesh phan Bangladeshi phan Ladakh pan plungji labang so fi sarkar government from that pala phi puthulo je citizenship amendment bill chepa pass nanjil pan ke Bangladeshi punon mate foreign country pan ke bang tu phan itum rai nangi Hindu bi putante labang so lam the putak cheprek da copy pot lage citizenship bill amendment ke lage non 2016 per ha 2005 ne 4 ne lompensi mane hormu ke do mata patai tin mutha hormu bang belek sitame citizenship bill amendment ke lage non last 16 de lage change kali lage aprang pensi ke do sitame jitu mopanali pulo ba ja coordinatum pulo labang ke mane BJP sarkar banglote mane non within 45 days pen puji pulo seta la sormu bangke la bangke mane pulma pui kute international ji apur hiria pulma pui ho international politics lo international tune pui ho la sormu bang pir mane pui pirthe angkang along isi that kapamalai so foreign policy so foreign policy ahum pangbar pensi ke claim nang ahum pina athila jo sarkar dosita lake ke claim nahi hormu ke lasi laso pangbar pensi seta langkan ke bangke inguso mo se chalar tha
lama hai U-turn lama ke U-turn la se U-turn inti sang poika ni la so ku thang ko pen nang li pulu mati ni election aphang kanije kapre election ati kanije kapre la dak to ko hinia contrast thep pek la i hin ben mang ki phulung ji a phi de bang ke ki bal tu ji las la dak ke je thep pek la mati ta ko U-turn la fi hala non BJP dobom a government atum la dak north east anat hai north east anat amoni ta tuma inglong aso atum aning kamat ha aning yang thin apena kar i chini se chini nela chini tung te det non hala hong pen 2.5 crore a hindu bangladeshi banji pulo kuna la bi poke most vulnerable mate dak ke meme na din ga itum north east hello la helon si hala meghalaya chief minister contract sang mata alang li dak arjap thiblo jong si BJP a government pen CAB jong si pass vek populo tang ten nili tum ke BJP a government along ke dodun thek thelo la sin non alang li fa churo nang ji ala thima alang ga dak north east alang ke do ing long so atum aning thin alang ke ma thek to la bang churo nang ji la si BJP a government ke dam ta ni pen tang ba dang lo pulo tang te nang dang lo pulo tang te alang li tum bang pulo India angkang long ke smaller states mate a cher update kasalam tuji ki kin ke rang tuji phana bang ke alang li tum no ke mang ma se agenda ma se asonda nije dang la si BJP a government ke la mainland India mate hala pu a det pi na aning ang thin chini pa meta hai sita ite tum la pu inglong aso atuma phan aning ang thin chini pa me mena asi niligi pu ke Karbi Anglong NC Hill ka pen pu north east anat pen an la BJP long ke duna tum ke ame thang aphar go chichini ne det mate alang litum phan ko son si kang hum pon makla so bang chichini ne det ku bang so ni ku dam mane kang humpon hori kang hum pon ri kala acha pipu ina ni kalau kang humpun bori kali athela ke non dorok non assessment manutin ta belek ta hai dorok kumane bangke pupo kala mane ke kali pupo sita mela ke la non dorok alang litum non alang litum ma party der lemu alang lipulo rang sang poson la ke regional party long le experience alang litum ke non ki milang so na tha politics long la pen rara kam eklema long asa mane a difference do la si non BJP long ke do pun ni congress ham pun congress atum pusita me la ke Kongres long itu tunta card bilo BJP long dota card bilo lasi latum chini lor pens le Kongres ki dun kali chini lor pen le Hindu thelor pen le BJP de ki dun kali athe katu gabe card benglong scenario card benglong long gitu da ke akenang sot mu pen pulo hempre katu gabe koson sikilong atawar kunalo ma komuti gitu athe hempre ki pi peta adak BJP atum lo hempre pi peta Kongres atum di Kongres ma ponde lo hai the dead ke pinila tum si solai pulote muthi ilitu malam mu pe nili pulo ke dai itu ma representative main jitu hadak hempre ilitu ma chatai ke le dunia bang ilitum mane theglong lela ilitu ma representative mesen theglong lela ngasi non horen sing be phan ilitum toidun po hadak paninge dun po lasi non nile tum kang BJP ke mang la poilo ong dung abur pen abitung pen bud pinang po hadak ilitum je kadmenglong akemang je ilitum pan ni bud ke long ke mane ra hatak ra ananing kan de akisung apot ne pan la se bud ong piglo nangi pila alam theke itum kangchir dingolo kangchir ke lahelo ka pani dunja pansi nilitum ke non ke balang di pan ke toy dunlo non an ilitum yang si full ki mo yang si full dam pulatante full ki mo si langdam lipotante ladak India bucat kali kirtiang kang dong na hokla posona be chesong se pin pen sarkar atum aning ke hang pen la poson kahodai kok posona be chesong se pen la poson abe di kali kacesong ada kacesong se non kacesong do mati athe alang li ke MP lo puta Karbi Anglong MP lo NC lo MP lo puta ta kacesong rat do mati la so farman se lang thani dampo puji se song se dala la kacesong kadu era farman se lang dampo hada party principle polam do hala dak party principle lo do ba ma roha so pilo puji chale dilimo ban da pulo mati BJP ke Karbi Anglong le ki ma party gali ha Delhi se ki ma party pina Delhi pima pula hello national agenda long sa ave develop pula te claim lam thima se ave lage bang agenda te se claim la tunge da ke rar panga bachu ba phanchona secondly ni li puila hello je BJP ke he phanga pana hok pin la son kam party kali matha paka si claim pu ili tum non theglong da ke north east kali India plan mata BJP pa thang la hello bi jasmet per ke muslim afan christian afan Buddhist afan napen inglong asoka chingthul ekdam pin atwa afan target si
la Hindu pomen pensi la so jakong cepari denge phang ke klem situ ma thana non India pla actually langdam pulote Hindu puke minority la 100 crore angbong fan 30% angbong si Hindu do cho seta Muslim ke 15 crore do la so men thak dak do so Muslim Christian la pen hala so Buddhist phan ka pibir ji pomen pensi non ke la tribal to ke Hindu kali kusita la to phang pang ro si Hindu ku kang thur konsi ke klem kon sa kina si lage BJP ke lage khesu to ma ka pibir akam se klem lo la Kongres atung ta pendangan ikan ke cerai lo karbia khaya phan alang tu kopis ke wan pithek kopisi kapajir thek non am setame karbiang long asap sovet property pole pudang na karbiang long keseng hot setame ladak regional party tu si jesok ban karbia torbar pudong ya non setame labang suang bong MP Biren Singh ti aphan isia koidu যে 1969 ani kan hu jetia Meghalaya phan dharma state ka hodai hala bangso hutke Biren Singh ti ta kar biang long ke hemprek nang nipu kachikroi dunde bang khopan nurlo pusi alangi phan akoi ba seta pinier ni bangai kongres utung ta hemprek nang nipu si kadingi dali kilo pupo kalila harmu bangai la pulo je hala sot bangke Biren Singh ti hemprek nang nipu ke pupe karon hala sot pupe pudet puson den non ke alangli hemprek aputhak hemprek nai puke lage alangli lage thang alam mane angkurabe alam labake lasi Congress ke 244 a implementation han ke lage stand hiplo akoili tuma manifesto lo ilitum Assam Pradesh Congress committee manifesto lo page 27 lo do je non jongsik Congress government mang flote article 244a aku thak bangke lage sotak pen kaching wai do aku amo hejo ke bapu thak tani lia sapsop ke pu kangtung bai la pu hello je BJP sarkar 2014 amo hejo na li pu bangke 2014 afrang alang litum sarkar wang me afrang bangke je Bangladeshi nuta Bangladeshi Assam long bangke padolong lelu sitame alang litum election haide apit bangke ke claim tu bangke opposite lagi kado babe karbiang long arab penceng long Assam arab tum sini prong lasi la bangke alang litum election ki hai isu lagi mane armu bangke lason lo je sining pen nepan ha also tum ban ke juya son hai please bring the sun from the heaven lason hai la mane unseen hormu kisman alang litum mangpo ama pir alang litum jong si gopen bang judui plotela bangke amu ason yudan kamari bange chap diklo la selitum alang litum lok sabha long bangke majority to pupensi alang litum papas del sida me rajya sabha long bangke litum Congress MP do opot litum chak thiblo je laso CAB bangke pas long lelo jong si pas del plote litum karbiang long puno Assam puno lake bharia problem do pusi inti sao somthop মানে কংগ্রেস উতমতা পুনো আসাম প্রদেশ আতুমা ম্যানিফেস্টো লংকে অটোনমাস স্টেট অফ ফ্যাক্ট টপ বন্ধ তুমি হে সর্বানন্দ সুন্দর তা বাংলো দা কার্বিয়াং লং আফান কার্বিয়া খাই ফান কিরাই কোন যে ফান অটোনমাস স্টেট দিতু কিরাই কোন পো dituma gobernador si bang putate labang solam se putak na li kwan si ninge chelo nili ke jongdam kangtung jasebet pet ahok pet ke jongdam kangtung ke komat si jakong do bom komat si power long do kala phan si jongdam tung he non kapre kapre party phane jongdam o tung te sita me Congress pena bang nili ki pudai mangke candidate bang chok chedalo candidate bang chok chedalo athema Biren Singh ti amethang ni hebe kaning jei bangke amethang jongjung bangke hemtre ke putak nang ni bangke si documented among signature do la bangke ahok lo with facts and proof la bang paklang thek lo la bang chok sita menon jakong do bom atum phan nili ki jongdam tu manalo mo bena het mo nang ni pulo chi song city itum asonti na harum talong li buaki jolong lo ko hepe nang mati lasi BJP government non do bompen karbiang long long itu naso thegong lepen na hemprek ke hang thur pro thegong la pinia me thegong lepen na gadi itu beto bela thegong lepen na lasi mo ben ni puno laso bang aningang thin ha ninga klong ben ke hang tu bang thegong lepen na ang thek ka bela strong commitment to ang thek thegong la lasi laso ang thek ke baklang ti ke BJP man itu pune la hemprek ani hang pinu pune la pente regional party itu si hemprek pini mate palong di polam bata ni le thakun itu athi article 244a kumantro India constitution dake jokon ke insert ke la sola me tum chichini nei 1961 pen
Captain Williamson sangma tumsi APHLC All Party Hill Leaders Conference saying no Hill Leaders doan Khasi Garo Gentia Karbi Dimasa Kato ve Atrapan Pangum FC APHLC saying 1961 lapen cesong la phi Hill State movement tang cheng lo Hill State long lo 1969 ani kan Meghalaya pan Hill State pilosot Meghalaya pon Hill State ada Hill Tribe teman domino sisa me itu tum Karbi long pe hala so Hill State to deng bunde develop ale Meghalaya bang domino itu tum long de lasi hala so ningkan si Indira Gandhi Prime Minister do bom ho si la so a inglong a so tum non si he pregnant nang deng dun de chot sita mo si deng dun ji pusi 2448 provision ke 1969 ningkan si ka insert la so na ba itu pukimo si chini nei to terang sama nili apa abisnya orang kalau kejut no program masih last kejut pipuji lah maksud kita BJP itu ke na angkat tot from ke sampai mate government da BJP ka chesong da BJP la bangke theklong lelang pipuji BJP तुमके किपिया tu किपिया तुमके माने रात अफान एकदम तो हम प्रे के हम पुपेल मत कांग्रेस तुमसे पुपे दे पो सेटा अनि के हंग साइडे रात तुम पेंडांग लो अलीदार तुम ता हम प्रे का फान अनि के हंग साइडे उलोटे एग्जांपल के तुने हम हंग लीडरशिप पेन जापान लो हम प्रे लपेन के दामतांग BJP पार्टी हिन पेन पुसता में अपन किरण रिजिजु अफान हम प्रे का लो की पीडाम लो दे lason sidam lo lasi non BJP government lo lasi claim manang pulo lasi non setame bari pidore ason no lasi BJP atumke ada non sarkar ini lo pro te kipia tu lasi non kipia tum sininje lo je chopo pultante chesomati lasi dak rat pe na kapre organization atum ta chesong lo mati chesong lo lata ison lo tapi BJP long gitu tum ala lata aning ke hang emprega phan aning hang side lo pute take rat ka chesong se pin pu hormu kali lasi mane rat ka chesong lo to roha song ni limot da pu khang si puelo ke ta kache teng kache song abete ruling party atum ke la tu kache song ya tum geli pi atum no lang ni betha si pulo rat ya kali rat tum ke ning hang no ke ni kache ni gela hello ruling party ki pi atum pu batai pri tam ju kokta tujeng baji da pipe da prote la so party ani hang kunalo chepekla number 2 ni lipuya bangela hello state government pen masih recommended lo article 2 pur scrap nahi pu pini nala tum hala house long bele kalam lo asam assembly long chepera tha la so por ke review nahi pu puloma non sorbanando ta kile kono modia sarkar ke juda lo pulote ke madusi pila la sindili puji foreign be inuat ki dun pen si la sarkar me claim ke chujeng ba jirta jar kam churi ni lipudage alanga tum non kar belong penensi the farman isia manifesto do na manifesto lo ke do me paling pa lo lam chot na da kali MOS long sidar lo sera alira chan sama chot lo la chujeng bayar ta une chujeng ba je ko bang ade sermo bang claim muji pula ke itu kar belong rat kali talang chujeng ba je claim mu ne pormo bang to nang li pula horen sing be hai he dar lo de la ta inu MP po ma BJP no ni tung ka hai po ni tung ka hai po nang li pulo claim mun ep seta ni tungke hai po hai ta ni tungke la hai ka du pa claim fan se toidun posata jong se holeram hai de putete la claim mun ji ma Ini tu po. Kata unde lo. Seta ki munje komang government jong si BJP lo kote. Bisi unde de ruling party afan ka conference ne kuri banso kuson dorka. Nang to MOS ta ruling party tu meklama. Kali ye tum opposition tum MP MLA abhi puseta ka se song sarkar afan pekoi unde lo. Na sobosi ke chuncho. Pini tu sarkar afan ke BJP tu pekoi joklo. Whole the council पर मसाला दिल्ली का इसी बार पार्टी के नंतुम निहांग होते हाउस लॉन्ग डिक्लेयर्ड नो जुको लो कैसे सब अच्छी पिथी नहीं आलम से बता के कांग्रेस पेन कपिलो पुजी जे गवर्नमेंट मोहटा पुनो डाक रूलिंग नेशनल पार्टी हिनी दो बीजेपी लो इसी के कांग्रेस लो दी लासी जोंग सी रूलिंग लॉन्ग दो कोकलो लो बताते नेशनल पार्टी है तो दिल्ली डिस्पूट से चलाए तो बताते लासो हरमु के कॉपी क्लेंडी खाली लितुमा स्टैंड के लागे क्लारडाक लो जोंसी लितुमा सरकार उठत सेंट्रल ला वांग लो प्रोते लितुमा के ला आर्टिकल 244 ए अपुटाक बांके लागे सोताक पेन सिचिंग वाई पॉन पोला बांके आको
Aru bang isi alam rat tum cini nahi bang laku hello je CAB a joine Lok Sabha long ruling party tum thur baksi papas nahi pu hormu la son pulote central long BJP government dolo state long da BJP government dolo Karbi Anglong long ta BJP government dolo ako ili tuma CM Tuliram Rohang ke dam tina meeting long ta Article 244A bangke itum pacun naipu. Lason pulote alang litum ke bang kopilo pon importance and pon ke. Lason pulote alang litum majority do pulote lake Article 244A ke lake tok dang ahor mu lake kibalo constitution lo. Lason pulote alang litum sarkar do hot pusana laso Article 244A bangta house long papas de naipu lake tok dang ahor mu lake kopi phalo latum CAB panji pon importance and mara lo ekdam gutte akhom gutte notice pa hur chudut munit ekdam pa julung mare Kisung siwan kan tungla bangke hamu bang non dito program judrang hadi lasil ya por kali aku urut tak boleh pen kali non ini tu BJP kan non kan for judal po alang ni bukan kongres alang ni sango pulo je artikel 244 atau daga formulo klaim nang po pulo stan kan krep ho lepas ta soprang alam le beleng talas kan krep ho ke klaim ho pulo klaim dalam tu kali CM Tuliram Rohang bang extensive je elitum 244A article ke itume one way alang li copy fancy de dispur dam pensi sarmananda simon pressure payment MP fan bupe dat ke alang li dak ke vote ke hang fancy lage cobai chot rat tom ban mangu chot lage article 244 ke Islam aklar dak log je Kongres atum ke Karbi Anglong autonomous state Cingwai be pule pudam non maka hajat puno sabe kecok c puapot si alang letum hamang ke Karbi Anglong arah letum Kroy kredaksi BJP government man alam non tak kuang BJP positif ke dalam lasi BJP itu Hukimu celana mengeluh halap pulau mati ini tum apit tum amate apra tum pipo siklen ke dalam puki jongdang por kali lu non do bomo tum jakong lo itu Hukimu sikala dalam nanti sampai ni dia sekolah ke history cerita lo itu nong leadership tum ke victimize tum lo adema CAB pohon bu aki sung thek lor lo thek lor sita ladak do from leadership tum people oppose ahe dalam people from tum victimize akimi buhai ning ake chok si bu jong hai ning sita jong hai hi people jong hai si pulo dalam lu klaim ke jong hai si dale tum do mo alang le pu mati la ngopen la artikel 2 pula kongres pasti pulo mati na to mati pilo klaim ke pula alang kita ni pulo tu otul biari Bajpai batai ni prime minister selalu Narendra Modi ta chutu ko da tam sudah lu te alang le tu sarkar per masih ke pu la constitution long tok ang kusta artikel 244 ke Karbi Anglong pensil pan autonomous state kipia pan feasible kali pusi buturong pulo te alang le to ala state peklang ta alang le pilo chini script kali non ke iya pan la script na kamu tang alam the pulo si atau le punco non represent la situation ke kali non represent ki iya pan sisi ko tate lai pange usim ma the non represent ki pi ponji pan cha no prime minister jakong je pan de longi po aphan chora kam kali itu ma the pan kana jakong tanang po jakong do si pi unji mati la sina we alam le la jakong nang po la pen ki iya pan ke Meghalaya along itu kecali dunia itu hedi ihudi si BJP kesari ke chok cia jok hala China o alam pen China o alam na so China o bang killing ben ngi ko Meghalaya long kedobom la BJP on chana dun bom tum hala tum ke China nga ho festival ki BC central cabinet ni sama ke ha ke tha la ana stand la tum tar jap thik asi ile tum Karbi Anglong ke do aso ko me ada hai nei aja hai nei pu bang sini pu ladet babang kali kapre long ta nili last big question terakhir last question adalah muat kata sama pulau je nang libang pulau je development BJP sarkar klaim pekno BJP sarkar klaim pulau alang libang pulau development chot kali dak security nai lasi labang so lampu dah kali pulau security development kalau bang sih kepaprang ni autonomous state development hini tanang po nili bu hini tanang po non security pan PC pupe dala hemprek ki PJ fan idum high command pen pulo te dasi security ke lailo mati la pen ako idum nada ke la direct funding ta ho direct funding ate funding lo ke thenai la security development la hai ke
lain lo ya development do nang pola security do po mo development ave ke security da nang po security ke laga the lage Karbi Anglong NC Hill lage isi ke do tang adim lo lasi lage da development homu wang lo pulote lage do po la penda si jar homu do po nang da doro tu puri implement do pulote da si security ke do we pirthe ke da si do rohan so thiet pen oh ni le la che thang de dingo ji stan ni kudam BJP qua là सरकार से दोलो बोलते ला खेस तुम के लगे दागा किबिर तुम का बाहर के थांग ता बिलो ता पेन मोबाइल ला तुम पुके असन के क्लेमिंग पुके संसुरी चाक लो है ता जा समेत के ला तंखा महालाम पेंसी जे लद्दाख के डिपेंड जी सेतानंग li थेकलोंगी कार्बेलो ऑटोनोमस काउंसिल ला सो MOU साइन डेट पेन फिके कार्बेलो ऑटोनोमस काउंसिल ला फार्म के बांग 750 crore la pena kaple pangno pe 1100 crore andu pini BJP तुम जो हले चिंता न pini 300 400 कुतिन दा पैसा लोंग थे प्रोते को la sinili puji जना तुमा थाता इसे सिंपल लाम नली पुपो जे राफान को आंसी बने अबु कांग होय मा नाली सी ने ला सो मोबाइल लाम छु उबा दिस टीवी लाम छु पुपो Karbi Anglong la so सिम कार्ड 15 लाख दो 18 रुपीस जंगेले बोता नंबर फारो सिके थापला चिकलो यन पे 18% GST के थाप बोते कोना क्रुलो अनपेला टीवी यंसी नांगले थापरो चेक ओंगे नाय दा 300 रुपीस थाप नहीं पुलोते चेकलो जन 54 रुपीस पुलोते मोर देन 180 crore अतंका के ला टेलीफोन पोर्ट पे ना सी बांग दाजी पुलोते लाना तंका तंग पिपे लोन के डेवलपमेंट लापेन ऑटोनोमस स्टेट हिनी तनांगी कोलबांग बफ्रांगाई itu bangke ye ja samet asap aja hormu ke tunje paling dingnan ko ko pola tor wastera bangsi tunge main lo la so bang lo production ka do pada do lo pot ange itu ba ke pa paching thu po ja pan jar son tai tum claim po the tum se aron se mar po jutang se mar po ke claim ke tam ka do tan long po po si la so bang se pa phrang unai development security autonomous state kolobang na so ku thang ni arju tung hai BJP arju tung karju ya por lo ke thiek ma hedi thiek pa to arju ke thak hai mo security do elo tipo mate tada ka do hill tribe sum politically secure kanila politically secure kanila athima nana sedang dak koplia constituency habar ke hat bokojan deopani langhin lahai hu amreng lahai hu constituency nang damu te dak hill tribe sum dak politically secure masi kali he pena ti ka kubatong kapari choni kachari ji ne tu ji ne tuma future dak masi jut kok lo itu ma prang masi jut kok lo ke thiek kan lasi itu tu bangke mo ni pu bangke development ke kaching thura sai ke claim bom ji claim mi bom la sita na li jong si tripura son politically secure kali lo protam jaha dar ame thang di ma ma thang to hempe jahana koi tripura lo khelo athima alang tu da politically secure kar da democratic country lo ke political rights lo tum ke thenai lo da la secure de ngala congress ke lo ko nilipui bangai la ko hello development BJP tumang ko ke development lo thiek pa sida meli tum ke development ko ke thenglong le pin la isibe da development thenglong ke lage tuliram ronghang a homosti long bithung la ba ke sera thansi paman lo lasi alang litum puloje amu ejong BJP party si intang nai Karbi Anglong lo development mate ko pilo ke nai fast security la bangke aru bangke itu autonomous state bangke nangsot lasi autonomous state pan bangke preference bina ko sitame development bangka nangsot lasi nilipui bangke isibe dalam election commissioner ben isi as model code of conduct do lasi nilijini je bithunga homosti long tuliram ronghang pangdak pon bange la pohelo je jong si BJP but wise jong si koma but jong si vote kelong highest polote lapan ke 1 kutia tangka tang ofari la bangke kona system lo lage illegally si damol la bangke tuliram ronghang ke ako lapon kali hamren long tap but committee long jong si koma but si jong si first bang polote laban 3 lakhs tang bi lage money with money they are buying the votes then nale tum la bangso ko thapine ya government fan made election la sineli sodak pen election commissioner fan la pohelo ke pui bangke immediately la bangke nali tum inquiry nahi ar la bangke tuliram ronghanga homosti dam pensi la ke strictly la ke ban nang ko nali fan Karbi bangke development autonomous state security bang thomatum pulo je kicheng ke autonomous state sinangi la bangso pc development nang ko mat security tum dak political security awela thiek pan ni sik se pulopui ho autonomous state nang po ate development aklem pon bom lo sik sop tan la ke do ata nang po la sik klem pon bom lo ke pu development akam na klem pon bom lo
lapen otonomas se put hakta klem pon bom party ni tum BJP hin pen setami klem pon bom lo chiki pon bom lo laso kapat chuni ang leng klem pon bom lo la hello kado yang di coro lo dak nilitum cut news labang studio lo nilitum cahang pon ala nilitum han apor nang cipi pen nang cetong pan kado yang di coro lo pen ke cut news kelang kado ko be arada phans ta nilitum ahin pending pon lo lansi nilitum labang so jai mek jumjung jai mek paket intor bai ko karbo